tau katulo Samoa Entertainment TV nei ko itula ai usimaya fa fonga ka apupunga ona tamua. E te anele afo le lima ile fiafiles fraile na nafi. O lo iai lava Samuelu matamaita i e totolu ile ofisa o leo ia pia. Ai le io o atulava iai le stala o whaamsinonga. E pe unta ual komsina unta ngaruengo leo le sunga awa pa aulongo itino Filipo. Ina ua tātou fesilingia ile mafua anga o le toyo o ane o Samuelu malona ainga ile ofisa o leo. O morsi la fia le malo le tunu. O le vanta pena ia morianga ntanga luenga mori ai se plamo. Ona ia nisi fura le malo le tunu sa fasea mai. Il tūranga i le interview le sa whaatino sunga ia sa mirunga o le full TV on social media. E la nisi le tunu una tā ua i o lato suafa sunga ia sa. E le whauru mea lato tanga. Ke la na le na whai loso su e ngantanga luenga i e mwhanga i e le la ua o mo mai sa mi le so. I o mātūranga na le la nga i e o le whaatino lo o morianga o sunga ia sa mi mtu ina atu ilu mo le whamsina. Tua inga o mai ale a mai pasea all related to the hit and run le estam kikina malutu ba. E mtu o le pio ia sa ilu mo le no fuanga sa tu por favela vere. Ma le interview la na sa le ta uengo isi tangata ia fa pena ia te mina na ia va ia ile na. Ia mo se vo isi tu ingo pena nga i fale o nisi vo li fai pule ta uengo si o pam talanga. Ia mau me umana sa o Yesu su e ngare o leo. Sa whaatino o mahi su e ngare o leo. Ia matulanga na e le mwhaitere una o tale tua tūranga le. Ona o le la whanga i e tuina tūrunga whamsinunga. Ia whamsinunga hoi la mai e le ilo tonu o nei tau. Ia whailo me la mea tonu. Ua te loa o lewa foi ona salalau le nei tau. Hoi mo o pena te whailangi e me se foi i tūlanga o le interview le se whaatino e suma ia sa. Ia e pawal me fia whamanino, fia whailowe. O mātou ia nguni muta ia tūla whunu. E le ima se tūlanga hura whape o mātou se tai ala whenu whawai o tūla whunu. O le muta ia. O le tūlanga huna le ua mau o mai suma ia sa. Ia ma tamaita ia le so. Ma whao maka whunu nasa awi leo le so. A une se me tūlai me ia sa. E se me e ono whape whaatino e nisi whaonga alima po nisi tūlanga hape na ia sa. Ma me tamaita i o mau mai. Ai whaatino pe ia tūlanga o le auraka tūla whunu. Ia ma tūna tūlungu whamsino. O le tali mai ele fionga le komisina, ile tusa o le 25 minuta ile ono ile fiafia na nafi. O lo iai lava Sam ile CID, po le Criminal Investigation Division, po le vaenga o suenga whaatu la fono leo ia pia. Masani e lava o le tūle na e whai ai whamtalanga o se vaenga o suenga leo. O lo atangia mai ai, le fasilingia o sao noa ngal ministao leo whawalo le whau Harry Schuster il palemene ile mai o sonei. Na ia ta watuai le mota, wa umaso e ngā leo, mai le se wha maoni ngā muli ma wa Samuelu. Matongi atuai malana lui, a iai se tangata e le malia il whai unga leo, e ma whai o nā lue su, pe whai sana tangi wha asanga i leo, ai o ia, e na te langolangoina le whai unga leo wa whaia. O le ministao leo na wha atono il kāpeneta e wha se ese malamata upule il maliu tu au, ta lue a inga mal whai pule. Ia le ala il pule rimoni a iafi lea na ngia le mōle maua Samuelu, peitai. O le fasilingi ai le whai pule o whaleata, ale vena ale, i le pale mene le vea sona i po whea wo o Yesu o suengo le maliu tu au. Ai peitai, o le wo o mai ai, i le aso e so o ai na nafi, ai o ane Samuelu malana loia malonto o lua malitei o lonto o lua malisif maa fine, i le ofiso leo i tawolumanga, o suenga leo o lo whaia. E so o tanga umalava e sa ilio le avata vale na maliwa i tu au malitino ia aperilo lua o lua tasi. Ili tātou whaatal noanga male fionga le komsina ia awa pa awa na nafi na ia tā ua molia Samuelu le defamation po le whaio whaamtalanga whaalumaluma. Lana le morianga leo no moria, is it defamation basis moria e se mani? Ia morianga o defamation me, tūranga o defamation me moria i se. Ma e hoi si morianga o le amai o whamtaranga se e le mtanga mana. Me o mana lai lo i lo teni nei
atinongo he suanga i ma le whenga murianga leo mori e sunga ya sentu na tulungu kamsina. I le tausanga taluaina angia mai ai le tangi a se tina whai pisinisi na whaaui atu i leo e whaasanga ia Samuelu le whai o tala whaalumaluma peitai. O leo o ane ai o Samuelu malana loia maisi i le ofisa o leo o whaamaoni ai le whai a peo le sosu e ngā leo e so tanga i le maliu tu au malektino. Inisi o tala e se fulu tasi pole whaapitoa e whaalalata ai ia ua whaalawilo mai le mtanga luenga o whaato angam whai ngā whaiva wa uma ona te tau i ngā taifale o Samoa. O se whaamama venga mo le au whaiva e le tā wo mamau ai vasaloloa e whangongo tai. O ta ua le tula o le mtanga luenga o whaato angam whai ngā whaiva o se tala fia foi mo le au whaiva a whangota le amtanga o le neitau sanga ngā luelo o lo wha e longo fia i o ngā samia ngā iai wha anga i le tai peitai. O pole e whaalalata ai i awa umona te tau i ngā taifale papa upela lata ane i sa fotu le ulmoenga ma solo mai le ono salau mita i le fitus fululima mita le papau. Whaatusa i pole o loo te tau i ngā taifale mamao o isi nuu e pei o whanga o asau, whanga sā, i papa sā taua, sa Leilua, apia, whale whāma ngā taivai, o loo whai si mamao i tai i samiloloto, mai le afe salau mita i le afe fitu salau mita o le moana. O le whaalaulo aio o ngā sami o te tau ai po le whaalataia, e tu iti ai le alu vale o kesi, mai o se whainga fo i e puipuia mai ei tau tai mai le soona o mamau, sefe mai ei tupe alu i pensini il soona folau, ai o le leilo loa. E tu maulava le whati o le pese a le whaipule o wa au fonti, le fionga mau usia o sipu e pue mai, o lana launga masani e lava le palemene o le talsanga ina le o le ministau ngāruenga mo le whaale leia o lato awala ai o talingalu. Mo le maulu whaipule le unga wa fianga o lato awala le vai tau o timunga i le taimi o aso malolo ai le i whaale leia lava. Peita Italian el ministau awala tele le LTA le sunga olo a fuafitiva ai. Talumaina o vema lu olu a torwe le o mapu le LTA le avato sosoani i va au fonte. Ele aise mea e mawhai o na vao i a iso longa i awala o le tu malo. Ai po ala vai tu lao le poe tupu mai ai whaale tonu le awala, tau le lua le waweao po le tonu e oa tu lava fisosoani. O le au ngani fo le nā le whaipule, le a fionga sewa muli fasi o nganga e monga lua i savai, i whaale tonu i ona awala i tonga fiti a o le i tupu ai se whaala velame. O le awala i vai po uli, i le whale a onga i lau moli mal whalemai, o stilia mal tausanga o sua e konkalate, ta atia i lava le ai o mai nei pe on sao nol whaipule. Ma le awala i ngā uto whanga malo, mai sa tolo pai, ai te tauna manuane i le la ngoto ai le ai. O le whaipule fo i leo nganga i maunga lua, na ia toi la ngā le mta upul whan mai sa fotu, i fo mai o ngā lue ai, e whaatino na ngā lue ngai lunga o le telefoni. O mai tawina ilo le taimi mo mua leo wala au ngā ile fionga se wa muli. I le mta upule i palemene, talu o le fo mai e te tauna ia siakia le mai, e pa ilo na au i le mai. Ai leo le whaatonu o le tenge tau se soifua, i le telefoni e peo na moli mau le whaipule. O le whale mai fo i le sa fotu e lima i tu maa loe a ngā iai, ngā ngai maunga tasi, lua, mga ngai fo maunga tasi, lua, ma le tolu. Pe lata i le lua se fulu wafeta ngā tau i tu maa lo ta uelunga, e no nofula lata atu le whale mai sa fotu, e ese mai le mauta ngase autu, le mali e toa tanu maafili le lua i toa sivi savai. Ele fono le palemene na file en fautua ina ai el taitai o le itua ngai, ale HRPP le sunga tula e pasa ile le malia le ngaoi, le tāua o le tāua na awai whaululunga mtanga rengai fon tanga komiti. Tau ana tō awai fon tanga. Komiti o palemene. Tāua na awai ia whaululunga. Aisa, leang o whaululunga. O ia tonu lea na te awel whautua le minsta. Sa o na fasili le minsta. Il numele lua po le numele tolu. O le numele tasi e fasili ia ele minsta. A fai foi e mo mia el kabinete se whautuanga mai whaululunga mtanga. O le whaululunga mtanga. E sa fai tonu.
o le kapeneta ma ave le whautuanga le kapeneta. Sa noa tula e pai tā ua tele le wala awa tu komiti o le palemene e tā o fio tau tuangia ai awai ia au mai ai li poti le palemene e ato atoa. Lo Samoa Entertainment TV mai ia pia, ia manuia whaungo le vai aso, so e whei loi fo ila songa fua o luma i le alofa o le tua, ai wha soi fuena.